bazar thir tu te chibai ule voin hi april ni somni paruk thole ni ania tunlai khovela chanchin ngai ven lo ber chu Russia in Ukraine arun hi ani zela chuti kara chuan tun hnai thil thlenga Russia le China in kom ngai thuk zel angalang hian khothangaram mithiam te ngai ati thalo hlea hemi chungchang hi voin chu in sei hodon te ang karma sani lai ni khan Russia chuan mun hla tak kap thei missile lian le rit box si chu Russia ram khothlang lam plesex ka akap chuak china Russia media te soidanin he missile hian aka fu tura an siam an ram khochak lam mun hla tak kamchat ka ami chu bese ang ngei na fuwa he target a fu ma hian boro ka kilometer sang ruk don a thlok ani Samrat Intercontinental Ballistic Missile ICBM hi kum engemaw zat chung an boi puito Soviet hunlaya Russia missile tra S-18 thlakna tura an siam ania hetianga missile kap hla le hlau om ICBM hi ramro puiten an siam chan chu khovel mun hla tak tak kap thei tur voi khat ka chuam hun khat ai tam bom hmanga be theina tur an du wang ni in soyania nuclear hmanga indona a huna phei chuan ral thuam thaber le tangkai ber ani dona mase mithiam te chuan US le Russia in hetiang ICBM an siam na chan ber chu nei ve se an nei ve ti an hriat chuan hemi hmanga indo hi an du lo ve don ti an hriat wang ani an tia nuclear ral thuam hmanga indo na hi achok tak tak ani chuan chakjok om theilova khovel mihring zong tan chiat na ani top mai don ani mun hlalu tuka bom wathak tura tir thei missile hi US le Russia hian an neya mase man na tur a om chong lova ada na mun ngaya an da top maya kum som tel te alo liam chuan cheinum deuh te alo ngai le thina alaman tla kem ti te enchin angaya chuba ka chuan ramdang in missile laka inven na khol an siam thar zela wangin chutiang laka bibo thei tura thuam dang lamte angai ve thina ni anti Samrat missile hi mission khat chuan kilometer sing thum le sanga vel lai hla thlok thei ni in an soya radar le missile defense system mu thei lova in ven na nei tha em ania missile satli ani lova ton som zetarit ani wangin nuclear ral thuam chi sang som panga zet akeng theya ama tang hian avangard hypersonic glide missile chu aka chowele thei boka wangle hetiang missile hi engzat che nge Samrat ICBM hian aken thei ti hi hriat chian ani lawa wangin Samrat missile hi hlau om tak zet ani ICBM dang angin Samrat hian ka chuani dona al hun chung a man tlema wangin USA in satellite manga missile ka chuatanga thilsa hit in siam lo hre thei tur khol da point alo hriat main ka chu ani man dai thin ni in soyania hemi wang hian hriat chu ani ma in Russia hian an du na mun an kap thei tura ngai ani atoi zong in soitaila Samrat ICBM hi aliana athil ti thei hi aturua achangkanga dan mai thei lo khopa thani ti la chiang ber ome tuna hian Russia ral thuam jinga man theya da ani tabok ani chu heti la hian Russia le US chau hi hetiang ral thuam hlo om man theya nei om chun an ni lova China po in anei ve diam to ani Russia in Samrat ICBM ma enchin mani chi khan China chuan hypersonic missile thar YJ-21 chu type 055 cruiser atangin akap chuak china YJ-21 hi missile thlok chak turu berchi a thlo dan pho ngai ruat man lo ani antia China missile lo om chi sang jinga lo om ber tur nia soi ania hun rei to taka tangin America in indo thlo na phur theilong lian ania khovel tuifin rian hun sanga akal kwal tir thei ti hriat ani to a hemilaka invenan hian China scientist chuan he YJ-21 hypersonic missile hi an siam chuak ta ni in soyani YJ-21 hi kilometer sang khat le zanga zeta thui thlok thei ania a thlo chak ema wangin indo thlo na phur chi long aircraft carrier long lian mai po achung thuk taka thlok luta nasa taka bom che thei tura ngai ania chu mai chu nilovin he missile hi thlo na tanga ka chhuat thei ani YJ-21 missile hi aka phak athuya wangin US in do thlo na
F-35C te missile ken ai na thazoka van sanga in beina omta se China in do thona te chuan F-35 in aka phak khopa hnaya an ron thlen ma in an lo kap man theidon ti na ani karma samaya Russia le China chuan missile trail khen pani chu hlotling takin kap chuak chin ve ve a khovel ram lian pani in missile an chin ani maya enge chuti taka poimo na le han soi zui tur om kan ti mai thei ma se lo ngai thla zelang che Russia le China hi kilometer sangli zet ramri in trom ne ya in thren om man nia sipai le ral thuam lama po tun hnaya na satakin an thok dun chho to a American intelligence ten an soidanin tun hnaya hian heng ram lian pani te hi kum somruk liam ta ai khan na satakin an in hnai to zoka long sipai lama tho ho na te sipai nun chan zirdun na te chu ram dang zong a in an in threnom hnaya wang le ramri an in trom hnem awangin a ol sama China in indo thlona thatak tak asiam tam zok hi Russia mithiam te design ani antia soito angkhian heng ram pani te hi tunma zong a in an close meka kongsang sangin an thok dun mek to a khothlang lamram te tan chuan amal ve ve po a ngai mo tham an nia an pania in kop phei chu an rap thlak le don ani Russia in Ukraine aruna Reilo te Ukraine chu tlo mai tu rangai ani lain khothlang ram ten Ukraine an pui awangin acha thei riawa khothlang ram te ral thuam laka chuan Russia ral thuam alo ro pui te chiam lo ti alanga in ring lo lai an varun Ukraine laka Russia sipai te an tol let hun mai ani kha chu wangin khothlang ral thuam te do le ta boina aom le ni po an hne ngei theinan Russia hian tran pui tu mamo in na in ria China nena anin kar ati thatavio ni in alang hetianga Russia le China ten ral thum changkang an chin hian Indona an manghal don ti na ani lova mi hriata an pho choka kana ye an ti na ni in ngai ania heng ram pani te hian ral thum tha le lo om lu tukan kol ti khovelin an hriat an duwa abik takin an mel ma ten lo hria se an duwa heng ram pani te hian ram hlau om man ni zealand ti randu wangin heng missile thachung chuang te hi an en chin ta ni a ngai ani Vladimir Putin hian Ukraine a che that lo wangin khovel hriata Russia hi sakai bak ngai putar hanei to lo ni lo zealand ti adu nia ngai ania China hi chuan khoi ram po in an zuam mai tur ani lo ti lan tira a che vel ram ti tan po de lo sakai huai ani zealand ti ratum ni in alang bok Russia hin Ukraine run tir khan olsam takin athunun mai tura ngai ani fura ma se rei tual tuala Russia an che chho tul maya Russia ram foreign minister Sergei Lavrov chuan tran pui tu zongin ram sang ato kwal dun duna China ato nuwa India ram po aron thleng ani kha US le athurwal puiten Russia an rek laya o chuangam Russia nena an indor na chu apa ngaya kalreng atum thu soingam tu China chu thurwal pui tumin ma an langala Lavrov chuan Russia le China inkar chu athat ber lai ani thu Mars ni somni le pariat khan a soi nge ani kha Russia le China hian hlau an neya chu US le athurwal pui te ani na taka chuan Russia le China hi inthian tha ani lem lo Russia President Putin hi chuan US le athurwal pui te hlau om na hi dan cha an ramtana hlau om lo basiam atuma chu Ukraine run mek na thinlunga tang hian a chiang renga chuti lai chon China ram President Xi Jinping hi chuan khovel mishing zong in mason na inang tang an nei theina na malak tumin ruam man na lian em mai aneya chu Belt and Road Initiative BRI ti in akal pui mupa hemi manghian khovel ne atung ve thung ani BRI manghian China chuan khovel ram re theile ram thang mek te chu lon apuk tir chau chawa mason na tu ruang am adin puya mi pui ri sel na lam hoile digital lama mason na thlengin ruam han na asiama heti zonga malang na hi US le asangoi zon pui te chuan kumtam tak chung an longai tha to ni wangin khovel ram sang China malang na hian lom a hloin kuapo a reu zau to ani chutiang chuni ma se zirchiang tu te chuan China hian khovel mi puite amangai wangle
kan chen na khovel hi nuam zo ka siam adu wang hrim hrima hetiang thil ti hian ni lo ti an soya China ram sum le pai din mun lo tha zela wanga an hausak na an ram chunga an man sen lo te chu ramdang mangin chu mi manga ram tam tak thunu na an hnoya kun tir chu BRI thil tum lai mu chu ani an ti ve thung China ram hruai tu te hi an mol lova an malak na hi a fing tak zet US po BRI a hian po lu an tuma US malak na Build Back Better World BTW le BRI chu in zom tira US ne na tho dun an du ti an soya ma se tak taka chuan US ne na thok dun tur hian ma an la chuang lo ani na taka chuan US ne na tho dun hi a thei tak tak lo ti an ria chu wangin Russia hi an ngaina a mana tanga an tho pui thin ani wang lamemo ani lo US le a tho pui ram te hian China chu a thei na pianga nem hniam an tum reng ti an hu ve renga chu wangin Russia ne na an tho dun na ti chaka nasa zoka khothlang ram te ep chu China hian poi ati lem lo ni in alang heti la hian khovel mithiam then khat chuan kumin February nili a Russia ram President Vladimir Putin an China ram atloa chonu thlang herlama luta China ram President Xi Jinping nen zanri anei tum khan Ukraine runa tum thu po hi an soi ngei ni in an ria afin fia na an nei lo chungin Xi hian Olympic closing ceremony ma chuan Ukraine hi run lo turin alo ngen ni in an soya an pani athu chho in trom an siama Ukraine lam soina a omia lova ma se khothlang ram te thil ti awanga Russia le China ram himna ader thon chungchang ero an soina sa hle thung ani China hian Russia in Ukraine run chungchang a tongkam khat po in Russia hi aladem lova engang che nge heng ram lian pani ta hi anin hriat thiama enganga thukin nge anin zom ti hi tunlai khovel mithiam tam tak zo na ani mek ani bazari lo thlir wangin kan lo me